Alama bon koto magulanar kangin lo singaren Iyemuto. Imeban lwedo takaisa kan Keda Asiomak lu atukoto na imono apeleun community kojai ochalolo apeleun eitela kokorio kapujan kokata kwi district kesi ekwenya kina isach ai lekeleki sirigina masia John Arii ai super angoro tai. Atiakani sirigini lo group nukere kobuku toroma John Robert Okiror ngesi alimuninu aichora kini mebana lo apeleun lo ajasi aitiaki sirigin kech imilioni na depara kaisari kanyangon lulem emonotosi meban a down ekaru Ediope tolbate daiting esaya ontai dules na reporter kalo. Ikostose tunga ay nyama kay mata kanu ay nomunom apara na atiakere sirigini akaulo ay mono ekaru kere John Robert Okiror nyesi atiaka ni sirigini lu imono eti tunga ko group nulu ko buku toroma kere lolo Uganda jelo pengespera jolane konikal jelo pengespera jolane akodija jelo pengesipedori aitosomi duokale kon maisha la minesi ano apetole atukotona ano ajokisi nashoma maisha la minesi ano ipotolo imamu ekami boro luoreria ichetunga alomana so grupu na washa alemi Tony Jam alemi Cyprian alemi Asani Kamari Mogin akeratichie jalaisi kalia jalaisi doe kwa maisha la minesi anwara utitunga lijokak apolone cholo la tukoto kana Joseph Obate nyesi abala ebe itungi tomana kanyongono emotos adumuni sirigini lui pun noi Joseph mono tonisia apena ngetakin mamedi potolo lo ebe tiso potole ditungana dobe lo ni korase lo ni tomapak dera ni boy ay nyakune lo nyakuni so tomapak mamuso eka groupe kwa penge chaman mamengo ayangari potolai potole tunga igokita pualisini inyo ereka groupe renga ay bikana meeting bika kenge meeting enga isirigini akora nyakuna mwasini konye katunga lo groupe limono kedayem rimartos alimengo ngunu eretunga nyakuni sirigini tomapaki ineto simeba nadalu atiaka kino isirigini yala mangono yanu aitiaki sirigino groupe ko sele baka peleunu yala manare kopani kako kulimiboyo re mamepole somero alo sikwana nge sirigini ngun moya ina na pesa alo so somero koto bobosio aitigogong akrono aijo lakini bakoro kalia noi neja sitonga kere category si unili jakedesio jasio kada tumunak jasio kada makyo kadi kidin ine kilio konini akotanga ichoraki na ngoro na sodit idumulo likapuno group alo ikota angari kapuno kalia itosom kanweja utenela ikalia era yala makana polo noi araute memba na Arii aini ngwasha aduchiro napu kwapi mwalimun jaira chepa kepanyo na yobone be yapite ropit abosi na chepa ka kiritane paka soroti o bank sikiano ai jaune boret ya otu do kwa na idi chane kidinyi ehengo keda community members ka I can easily access sirigina ne jasinyo ane jas katonga sinyu ko ikitengo da anyun bone be areto ele ngada isi mono iduch kano engare na ibora ina ngo alo munengo toma atukotona apeleun abuanga anyu bone be ajengo de kada no itosoma ne dwe memi pera ngare ni kitengi no mam yodi pera isu konyulu kone ngare nesuno abuanga ina isengo kede bodo ITG bako keda itengaren anyu ne be ngare ne kai kwa kinai nesa krono buenga yawe ngone Kanwa TV East tolbat edaiti ochala lo apeleun otemu kapujan kokata kwi district Igrupu ni yarelo angor ojasi North Division 10 municipality kesi adumoto agangata na isirigin Keda Asiomak kanu aikeo na keriano to kaliakech. Okoba Indigenous Women's Group nepepe Keda ITG Bakor Survivors Group kesi edukunto sangoro nui mono etikapun Keda aibajanar needa abu ojokotao ainaki na kangoli grupu imilioni niare Keda ilukumina kwa tare. Martin Opolo tongese ya ontai dules.
Angor node dolte namba kecha kaisa kanyare. Olomuntos Donos Division Kokumi Municipality. Oras danu mono ete nepe kedai baja naro group luko koba indigenous women's group. Nepe kedai tiji bakoro survivors group lode jo molo konyo. Ngis da dumuto agangat na ada milioni nepeta iwangon nepe keda Amerike kin kano da ikeu na tiji bakoro kale ake. Amerike kin nepe keda isirigi ngis de lomunit kama da ija paperike. Na de pot da kese maiki siba minatorai da amusugud na de lomunito UK. Ngis de bui juka kisa gangata na akaulo na kisa maikine ponelo de nikara ijar kotomo kalea. O grupu ko salo idumote sa paperu ne lomuniti o UK apaparo ko singini na lomunto UK abu obu na ipejo kina ngoronu ipejo ka ngoronu usoda ngita ngoronu be nyobe koto skesi adomone koto skesi adomone ai tuturo koto skesi adomone Amerike kini de porte ke sai piti de Amerike kini ne uri arosi oso de bobo koto skesa domuni ai tutoro akironika mutosi ai donyo ano ya tutore iriago lo ja itoma okale akech ida osa maiki ni ngesa kirongunu abunge so limube ebongor ngesi abongor na abunge so bongo abu opedo agwala kene angini beroto mo group alo Amerike kinare Mary Teddy Amulen aderacha person na ITG Bakoro Survivors Group Ediope tomo group loda angor noda aja sito makiro noda mumu tomo kale akecho sida dukune group laimon ngis de bale akpone agangata kwa nana ngis de losa ikeo neja utene loda angor tomo kale akech ngara katu koto na ngoro no nara kwa na pedorus kesida asome businesses mono ete bukono kinos doda e pedoro kwa ni kesida some small businesses o kala keche e pedoro sa ngara kiti keche dwe aitoshom idwe lu pesu keda lu sapada papa ni jaiso ne peta ikedi kapuni dolte million de peke di sirgi ko na patakan nyesi e jaso riago kosi alo skinete keche baja na riso keda ai nyakun no grupo chie koto mangoro kesida yala masi no kanoda ganga takana ide de chamunto so balasi da ebe kopekwa na diga ni kesida dauta uriare ngara katu koto na so chuti ida die kusoto machukisha chieno ya pono adoda kinduso apolo so amumu kalea kwenye ngara kisho dobo amamete so kadiboro lo apedo ta ngara kite so papa ngoro kalea kosi kwenye agene shana kana satu kotona pedoti pana sa chekira swam pedoti sai mon pedoti so kana bere bukono kin kapuno pedoti shay dare kosi kalea opono kora kena sa mere mite so bonbe embuna ngara ni kosi kalea chawo etupa kini ikapuno ya misolo lolu anaso me business pero sa ngara kini kosi kala ai chisho medwe ageli bolu kamse kala tabono sabunyu sa tupa kini be kosi uta medonga ne potu bachala ni lo sa medondo pero sa ganga kini kosi kala joka angorno ipuko pekwa na ngisde bala ibe rasno ilo kino chito makiro sine no da imon ne peke dai baja na ro group ndu da ipu ne de cha muntere be no ipuka kesi ngisde utejo utene kesa itama ikeu no to makiro no da imono kwenye boba chi ngisde bala ibe sala kintose wa watoso mame da round na de jata kesi to makej Kanuka TV East Martinopolo Kokumi District Erek siberenu koliswa mauna kotoma paaran kana. Olap Otibar kaisala nunim okare lukmite Ediope akota kanyango na keseke na Diop Jack Henry abot ngesi aponi arachunai kolo usianam akaulo kwi hameja ngesi adawni lapiare kanwebe ayar Richard Adan ko terlo binibon ko New York Olap omadoko kingol atumna kanyunim Arasingunu kola isoma una Iyemuto ber ibongunit Siri kunyakawai.